हाबदों BPF कांग्रेस आरो गुबुन दलनिफ्राय UPPL आव हाबदों फारसेथिं लोकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव बे समावनो BPF कांग्रेस गुबुन राजखान्थि दलनिफ्राय रुंग'नायनिफ्राय रुंग'लांदों रोजा मावथिफ्रा मा जागोन BPF कांग्रेस आरो गुबुन राजखान्थि दोलोआ सासे सानै नङा खेबसेनो 3,000निबो बांसिन BPF जों लोगोसे गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलाव हाबफैदों थारैनो बेखौ बुंथारनांगोन बिटिआर सरकारनि गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर होनानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै सोलायनो हमदों बिटिआर सरकार फैनाय लोगो जौ जुवाजों गब्लायखौ गारदों गावजों गाव गोरोबलायदों मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि राव रायलायदों आरो गुबुन बेबायदि थासारिखौ नोजोर गोग्लैनानै दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोखौ अनसायदों आरो UPPL दोलाव हाबफैदों फकिराग्राम बियाबनि सिङाव गासै 3,000निबो बांसिन BPF कांग्रेस आरो AIUDF दोलोनिफ्राय UPPL दोलाव जइन जानाया दिनैनि समाव गुबुन राजखान्थि दोलोनि लोरबांथिखौ फोरमायनाय जादों फकिराग्राम बियाबजों लोगोसेनो गुबुन बियाबावबो आरोबाव रोजा गुबुन दोलोनि मावथिफ्रा UPPL दोलाव हाबबावगोन होननानै गुमुर होनायखौ नुनो मोनदों UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ এতিয়া যিবিলাক দল আমাৰ সবে কাম কৰি আছে নিজৰ দলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে আগন্তুক লোকসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি সকলো চলি আছে আজি বিটিআৰত আমাৰ UPPL BJP আৰু GSPৰ চৰকাৰ চলি আছে এই হিচাপে আমাৰ দলীয় কাম কাজবিলাক যদিও নিজৰ চলিছে আমি একেলগে কাম কৰি আছো আৰু আগন্তুক যেটো আমাৰ লোকসভা হ'ব অসমত আমাৰ BJP UPPL আৰু AGPৰ মাজত যেটো এলায়েন্স আছে সেই হিচাপে আমাৰ যিখিনি 2024ৰ নিৰ্বাচন এটো একেলগে আমি কন্টেস্ট কৰিম আৰু আজিৰ যেটো অসমৰ পৰিবেশ ইয়াত কোনো কন্টেস্ট আছে বুলি মই নাভাবো কাৰণ পৰিবেশটো বহুত ভাল তেনেকা পৰিবেশ অসমত আগত নাছিলে এতিয়া আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি অসমত যেটো পৰিবেশ আছে সেই পৰিবেশ কাহানিও মানুহে পোৱা নাছিলে শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নয়নৰ যেটো ধাৰা আৰম্ভ হৈছে ইটো লৈ প্লাই সকলো সন্তুষ্ট হৈছে তো আজি দলীয়ভাৱে সকলো দলতে মানুহ জয়েন কৰিছে আৰু সকলো দলৰ ভিতৰতে বিশেষভাৱে যি সকলে ভাল কাম কৰিছে সেই দলবিলাকক চাই পেলাই মানুহবিলাকে এতিয়া যোগদান আৰম্ভ কৰিছে আমি ইমান দিনে যোগদানৰ কাৰ্যসূচীবিলাক ষ্টপ কৰি থৈছিলোঁ আৰু আজি এই যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলে খবৰ দিয়া মতে প্ৰায় 3,000ৰ মান মানুহ ইয়াত যোগদান কৰিছে BPF নিজৰ কামটো কৰিবই কিন্তু BPF এতিয়া যিমানে যি নকৰক কিয় তেখেতসকলে পুনৰ মানে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰা বা তেনেকা অৱস্থাৰ আৰু নাহে আপোনালোকে চাওক যে 2003 চনৰ পিছত প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত তেখেতসকলৰ সংখ্যা কমি আহিছে বাঢ়ি যোৱা নাই কিন্তু সদায় কমি আহিছে সো কমি আৰু নেক্সট নিৰ্বাচনলৈকে তেখেতসকলৰ কি থাকিব এটোটো সন্দেহ আছে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমাৰ সময় আছে যেহেতু GSPৰ আমাৰ এজন EM আছে আৰু ঘনেশ্যাম দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত একেলগে চৰকাৰ চলাই আছে আমি আলোচনা কৰিম স্যার UPPL আৰু BJP কয়জনমান MCLA BPFৰ সৈতে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে হৈ আছে বুলি এনেকা খবৰটোতো চৰকাৰ গঠন কৰা মানে প্ৰথম মাহৰ পৰাই চলি আছে যে আমাৰ পৰা কোনোবা অহাকালি যাব আজি যাব কিবা হ'ব চৰকাৰ আজি ভাঙিব এইটো কৈতো 3 বছৰ BPF দলটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰ জীয়াই আছে নহলেতো আগতে BPF দল শেষ হ'লেহেঁতেন সো BPF দলটো তেখেতে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এইবিলাক মেছেজটো দি থাকে আপোনালোকেতো নিজে ৰিপৰ্ট কৰি আছে তেখেতে কৈ আছিলে এইটো সপ্তাহত চৰকাৰ ভাঙিব নেক্সট সপ্তাহত চৰকাৰ ভাঙিব 29 তাৰিখে চৰকাৰ ভাঙি যাব আৰু 12 তাৰিখে চৰকাৰ ভাঙি যাব এইবিলাক কথাটো যোৱা 3 বছৰ কৈ আছে কিন্তু 3 বছৰ এতিয়া আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা কৰি আছো UPPL पार्टियाव जइन जाबाय बुंखादों जे जोंनि 40टा जे बिजाबफोर दं बिटिआरनि 40टा बिजाबावबो UPPL आवहाय रोजा गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा बा मावथिफ्रा जइन जाफैगासिनो जों सम होनो हायाखै दिनै जों फकिराग्राम समस्थियाव समय होदों 3,000निबो बांसिन जोंनि फकिराग्राम समस्थिनि BPF कांग्रेस आरो AIUDFनि कर्मीफ्रा जोंनि UPPL आव जइन जाफैदों जोंनि हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै
जोंनि बिटिआर सरकारनि हाबाफोरखौ मोजां मोननानै जोंनि प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जइन जाफैदों आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय जे कक्लेग्राम समस्तियाव आरो गुबुन हान्जानि गुबुन दोलोनि जेबो सक्ति गैला बाव UPPL निल' सक्तिसो बर्थमान नैबे कक्लेग्राम बिजेपिनि दखलाव नेक्स्ट BTC इलेक्सनाव मा जाहैगोन बेखौहाय दिनैनो बुंनो हाया गावबागाव हान्जाखौ गावबागाव दोलोखौ सक्तिशालि खालामनो हाबा मावनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दङ बिजेपियाबो गावसिनि हाबाफारिखौ लागासिनो दं खामानि मावगासिनो दं जों UPPL आ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकेल पार्टि जोंबो खामानि मावगासिनो दं बयबो मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोखौ हार्म खालामाबालानो खथि खालामाबालानो खामानि मावनो हायो आरो जों खुनु बिजेपिनि कर्मिफोरखौ UPPL आव जों सोआखै जइन जाहोआखै आरो बिजेपियाबो जोंनि UPPL हान्जानि बावथिफोरखौ सोआखै जों खालि BPF कंग्रेस आरो AUDF बे मोनथाम दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरखौल' जों सोदों बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन